Dettalji mir-rapport tekniku li sar mill-esperti u li kien żvelat lill-midja rriżulta wkoll li kien hemm problemi fin-naħa tal-kompartiment tax-xelluk minn fejn ta' sikwiet kienet jinfirex id-diesel. Mhux biss fuq bendibasis li ħadu n-nar iżda wkoll 6 bendibasis oħra li ġew analizzati. Ir-rapport jgħid ukoll li t-temperatura fix-xarabank kellha tkun bejn 20 u 30 grad, iżda t-temperaturi kienu saħansitra qed ilaħqu il-50 grad. Fid-dawl ta' dan kollu l-Gvern ħadd deċiżjoni li jwaqqaf il-bendibasis milli jaħdmu fl-aqwa interess tal-poplu Malti kollu. Biex pajjiżna neħħa is-sistema ta' trasport pubbliku li kienet ilha teżisti snin u li skont Ostingat kellha tgħaddi f'idejn operatur privat biex issir state of the art, swit lil pajjiż madwar 160 miljun euro. Il-Ministru Mizzi qal li wieħed irid iħares lejn iċ-ċifri minn fuqha biex ikun jaf din it-bidla fit-trasport pubbliku x'effett kellu fuq il-pajjiż u anke fuq il-poplu. Minn dawn il-160 miljun euro, 150 miljun euro minnhom intefqu biex jinxtraw lura l-liċenzji li kellhom qabel is-sidien tax-xarabanks l-antiki. Ma' dawn il-Gvern Nazzjonalista nefaq madwar 10 miljun euro biex irranġa l-infrastruttura fosthom il-kabini u anke l-park and ride ġodda u ta' madwar 23 miljun euro f'sussidji lill-kumpanija Riva. Interessanti huwa l-fatt li dawn il-160 miljun euro jinkludu wkoll madwar 68 miljun euro f'telf li għamlet l-istess kumpanija Riva biex setat topera s-servizzi tagħha f'Malta. Telf li sewa inkonvenjent kbir lil poplu Malti u Awċi, riżultat ta' esperiment fallut.